bakunze bankiza Irebere company, ni muri ka kazi kacu ka buri munsi ko kubabera aho mutari. Uyu munsi turi mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Rubirizi, niho hari iyi nzu muri kubona. Ni inzu iri mu kibanza gifite metero kare 452, ifite ibyumba 4, salon na salle à manger, cuisine, stock, urwambariro, toilette 3, igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi, parikingi, imodoka 6, ifite ubusitani. Mbega ni inzu yubatse neza mu buryo bwiza nk'uko uri kugenda ubibona. Ikaze muri salo y'iyi nzu. Ni karibu rero ahagenewe salle à manger. Urabona ni ahantu heza hisanzuye, ni ahantu wafatira amafunguro yawe, ndetse mu gihe uri kwakira abashyitsi baba bagusuye. Ahangaha mubona naho ushobora kuba wakarabira mbere yo kujya ku meza. Ubona ko ni inzu yateguwe neza kuko buri kimwe cyose iragifite. Ahangaha niho hagenewe igikoni, ariko umuntu wagura inzu igikoni azakibakira mu buryo yumva ashaka. Ni karibu rero muri chambre principale y'iyi nzu. Urabona ni icyumba cyiza cyisanzuye kinini, ku buryo washyiramo igitanda cya 2 kuri 2 ugasagura. Mbega n'ahantu watereka ibindi bintu byo muri chambre principale. Dukomeje ni douche na toilette by'iyi nzu. Urabona ko iteguye neza kuko ibikoresho byubatse. Urabona ko byose ari ibikoresho bishimishije. Ikaze mu gikari cy'iyi nzu. Urabona ko tukigera mu gikari nk'uko uri kubibona, hari igikoni, hari inzu y'umukozi. Nkuko uri kubibona, tugeze kuri bariko y'inyuma mu gikari. Urabona ni ahantu heza, ni ahantu wafatira akayaga urindiriye ko byo mu gikoni bigitungana. Mbega ni ahantu wishimiye kuba watura, ni ahantu heza nk'uko kugenda ubibona. Ni quartier nziza isanzwe ituwe kandi mu buryo bwiza. Ubwo rero buri wese ahawe ikaze mu kuba yagura iyi nzu.
duhamagaye kuri 0788504415 ndetse ibona kuri WhatsApp. Ni karibu rero ku muntu wese ushaka kugura inzu. Kunzi bankiza Irebere company rero samazo nyine tuba tubafitiye, kuko tuba tubafitiye ibibanza bitandukanye kandi biri ahantu heza no ku giciro cyiza, kandi no ku bantu bafite umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi tuba tubafitiye amasambu atandukanye, haba mu nkengero z'umujyi wa Kigali, haba mu turere dutandukanye tugize kino gihugu. Ubwo rero ku muntu ukeneye kureba ibindi bikorwa tuba tubafitiye, mwadusura kuri website yacu y'ubucuruzi ariyo wa eshatu akadomo nkiza akadomo rwa.